Moja imovina se nije uvećala od 2012. godine, ni za jedan jedini dinar. To što predsjednik je rekao nije tačno i on to stalno ponavlja, ali u stvari to je neistina. Njemu se jeste uvećala imovina od kada je došao sada na vlast za 2 stana i 1 garažu. Znači, ta oba stana se nalaze u naselju Belleville, to su prilično onako skuplji kvadrati tamo i jedan stan, odnosno garsonjeru je on kupio, a drugu njegova sadašnja supruga. I oba stana u stvari stoji jedan od drugog. Njegov garsonjer je oko 30 kvadrata, dok njegova supruga je tu kupila stan koji je preko 100 kvadrata veliki. Zanimljiv način na koji je njegova supruga došla do stana u Bellevilleu i to u nekim normalnim zemljama je bio signal tužilaštva da malo pogleda celu tu stvar. A šta je tu zanimljivo? Tu je zanimljivo da ona taj stan u Bellevilleu kupila upravo od jednog od tih novokomponovanih tajkuna, od tih bogataša koji su tek nakon dolaska na Vučića na vlast postali stvarno bogati. To je biznismen Slobodan Kvrgić, koji je poznat po tome da je vlasnik radnja Win-Win.